Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke lemnyama-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhe engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze zingakuphuzi izindawo ezinjengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ezingenayo ukufuna impilo emnandi okwenza intsha ingene shiqe ebugebengwini. Usihlalo we-KZN Men's Sector ubuye abe yiphini lomqondisi eMangosuthu University of Technology, MUT, obhekelele inhlalonhle nokuthuthukiswa komphakathi. UDkt Mfanozelwe Shozi uthi impilo esheshayo nokuthanda ubucwebe ngezinye zezinto ezenza abantu abasha bangene ebugebengwini. Usho kanje uShozi osebenza nabafana abasebancane ngenhloso yokubasiza ekutheni bakhule babe ngamadoda emizi kusasa. Uphawule kanje ngemuva kwezigigaba ezisematheni okuthiwa zenziwa yiqembu lezigelekeqe eliphethwe ngabafana abancane elaziwa nge-West Gang elizinze eNanda nakwamanye-ke amalokishi akhelene nayo. Mina-ke ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi ungene ama-comment section ubhale uvula ukuthi ngabe wena-ke uyavumelana yini-ke naye-ke laphana-ke ubhale ama-comment section-ke laphana-ke bese wenza okulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke lemnyama-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.